mobil berhenti 15 menit ya, dan sekarang kita akan kembali melanjutkan perjalanan lagi di jam 10:45. Dan sekarang mungkin masuk kota Solo ini sore ini. Nah, terjadi pergantian driver lagi ya. Ini cewek tuh apa sih nak matunya? Tinggal tuh, tinggal tuh. Itu pakai kacamata tinggal tuh. Dadah. Mau balik ini ke Bali. Enak kan itu kasut. Sudah kesulitan langsung. Dia lagi jalan bawah kan. Kalau udah gitu, bisa kita mau nolong kawan. Iya. Udah kami rejes. Pukul 11:20 ya, kita sudah berada di Simpang Muaro Bungo. Kalau ke kanan menuju kota Muaro Bungo, kalau ke kiri menuju Sumatera Barat. Mie. Apa? Iya, soalnya di Jepang Bungo. Bungo namanya. Emang iya Jambi. Jambi juga. Jambi ya. Mie katanya. Bisa sama. Lewat. Nah, jam 11:26 ya, masuk terminal Muaro Bungo. Bersamaan dengan unit MPM ini ada V86 di depan yang juga baru datang dari Jakarta. Ada bakatnya. Di sini, Pak. 23 Maret, mati. Kok situ aja? Udah juga kemarin. Ditempelin Enggak apa-apa. kenapa? Jaya. Dia meeting. Dia meeting. Yang mana lagi? Yang kemarin yang baru-baru ini meeting. Meeting. Satu sama yang raya. Yang mahal.
kurangin. Oh dia. Jangan. Bicara mana? Banyak. Oh, ini yang punya tol ini. Ya kan? Inilah. Ya, lo Alma tidur, jalan. Banyak. Lalu Alma, lalu. Ayat-ayat. Wih. Ini. Hah? Main-main mama. Main mama. Akhirnya apa tadi? Bapak dia. Itu yang munculnya Pak. Saya kemarin tuh ada cuma satu waktu yang kemarin saya pesan ada cuma satu waktu. Ya Pak, saya pada orang. Cuma satu. Awalnya. Tanggal 17 pasar itu. Pasar kita berangkat. Ini agak putih. Jam 12.38 ya, kita masuk Sumatera Barat dan ini perbatasannya. Nah, kita
kita masuk Sumatera Barat ini, meninggalkan Provinsi Jambi.
Gocap, gocap. 50 ya. BBM aja 1, 2, 3, 4, 5an dijangkau dan dijangan tuh. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music in a Nah, sekarang sudah jam 1:17 dan kita sudah sampai di rumah makan Omega yang merupakan tempat pemberhentian terakhir ya. Kalau kita dari Jakarta menggunakan PO Pematang Jaya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bus yang terparkir yang sedang beristirahat di rumah makan ini yang baru datang juga dari Jakarta pada siang ini.